Baš na ovome mjestu, prije točno 4 godine, Solidar je osjetio stravičnu moć prirode. Preživio je tek pukim slučajem, ali ne bez posljedica. Zbog udara groma, Solidarov glas je zauvijek utihnuo. Vaš brat, nažalost, više nema moć govora, Nema. pa ako nam vi možete umjesto Mali njega u kratkim crtama objasniti što se brat. točno dogodilo tog kobnog dana. Mene i sad prođu trnci kad se toga sjetim, ali hvala vama, ja sam to zaboravio što sam To je nažalost podsjetio. moj posao, ja tu ne mogu... Pa vidim da je, ali recite vi gdje vam neće biti žao čovjeka s ovim srnećim okicama kada vidite, koji nije imao sreće. I zato ja koristim priliku za sve one ljude koji žele pomoći, neka na broj žiro računa 344120-5711142 uplate koju kunu da se čovjek može vratiti u život, da mu bude lakše. Pa kako se to točno dogodilo? To je bilo na dan Svetoga Marka, ima od toga već 4 ljeta, na dan njegovog omiljenog sveca. Ja se dan danas prezirem što sam ga tad poslao na livadu po blago u trenutku kada je grom udario. Onda izbo Da bi pekli on bio rakiju na- taj dan. Majmune glup, jesam rekao da šutiš kad dođu novinari stoko jedna eberlava.